murakoze cyane. Okay. Hari ikindi nongera ko wampaye ikaze hanabandi bati. Okay, ku ruhande rwanje ndi kumwe n'umwe mu basirikare bari begereye cyane gitare Maza baby. Hari abantu bavuze ngo mbega Maza ngo na Kirezi ngo barakundana mu buzima busanzwe ngo burya ngo ntibari yangurupe ngo canke yangurupe. Mu buzima busanzwe jari ya ni sister. Ndagano. Sasa ngo niyo genda dateye inda muri gusa. Ikibazo sasa cy'abantu turabiri uri kuri kamera bafana bene da ari muri report uri kuri kamera Kirezi wazorenga itegeko ya mu musanze ni twandika Jaria Yesu ashimwe. Amen. Yesu akuzwe. Hallelujah. Amen. Oh my God. Oh la la. Ufise abagabo bangahe kubana bangahe? Jendo what? Kumbe. Umwana umwe n'umugore. Umwe. Naho utari umwanditsi wa filime nashaka ndakubaze. Muri filime Nkusi ni ke cigwa wakuyemo cyo kwigisha n'abandi mu baravye ya filime ni ke cigwa wakuyemo ni somo wowe ryagufashije ngo tukiwawe. Nagira ngo ndapanze. Ariko jewe sinubatse ariko ndo mu papa w'abana babiri b'abahungu. Hello mumeze neza King Christopher turi ngaha kugira ngo tubaganirize ariko mbere y'ibyo byose tubafite surprise ndi kumwe na bamwe mu bakinyi ba filime mwakunze cyane Nkusi iriko irabica bigacika namye ndaba mu commentaire nkasanga bamwe bavuga no kuri ntimuyiheze umenga muri ko muregereza guheza ariko ni by'ukuri turiko turegereza guheza kugira ngo dutangura ibindi bikorwa bishasha tubafite byinshi mu bubiko ariko rero icyo se cyo narinje kuvuga cyane ku kijyanye n'uko turiko turiganisha ku musozo ahanini ikintu narinzanye bamwe mu bakinyi bari barimo muri Nkusi turi kumwe na Iwafu kanje bita Maza turaguhaye ikaze mu kibanza. Como se kana mais. Speak it. Murakoze cyane. Okay. Hari ikindi nongera ko wampaye ikaze hanabandi bati. Okay, Maza avuze ngo murakoze cyane. Ndi kumwe na hirya y'uko turi kumwe na Kirezi baby. Niko sigaye numva bavuga ngo yitwa Kirezi baby. Kirezi baby, karibu turaguhaye ikaze. Murakoze. Okay, ku ruhande rwanje ndi kumwe n'umwe mu basirikare bari begereye cyane gitare sinibuka izina ryiwe karibu turaguhaye ikaze musirikare. Murakoze cyane. Kwa mumbona nk'umusirikare siteni. Mushaka kwajya mwambaye nambaye ubusa ariko turambaye umunsi ubu ntituri mugami turi ruguru. Mbe bavuga hakurya ubu twagiye gusura mbe yari hajya Bria murakoze. Okay, ku rundi ruhande rw'iburyo bwa musirikare turi kumwe na Ndagano turabaye ikaze Ndagano. Okay, nawe murakoze. Okay, ikintu cyatumye reka nabivuge kubera nabayaje ndababwira uyu munsi nabakeneye mu kiganiro dushitse ngaha bacabona setting ziratanguye z'amakamera mikrofone ubundi ngo hariho za kamera ateze irahari rero Kirezi ati jeje nitahiye Kirezi uratinya kamera. Okay, muri na kamera ni kamera ugiye umutinyi rero Kirezi baby go isiguni hisuye no kumuraba. Oya kamera ugize ziramuraba
maza ni sawa maza baby hari abantu bavuze ngo mbega maza ngo na kiretse ngo barakundana mu buzima busanzwe ubwo burya ngo ntibari yangurupe ngo canke yangurupe icyishuri munyarutse ubuzima busanzwe kiretse nkundana na kiretse sinkundana na cyane ubuzima busanzwe byari yanisize ariko muri filime byari okay uzi ko ivyo bintu nari narigeze kuvyumva kiretse na maza sister wawe sister wawe ba mama babo baravuka cyangwa na comment bavuga ngo kiretse na ngo na maza ngo bikundanire ngo babane mu couple buba kumva abantu nshaka gukoresha abantu bakora ku moteri zirunguza wana uravuze ngo nanuze ngo na ndagano ngo mugire ndagano sasa ngo niyogenda adatinda muri gusa ikibazo sasa cy'abantu egera mikrofone ufashe wegera niyo mpamvu wa mikrofone uraba umese ntinye nawe ikibazo cy'abantu ikibazo cy'abantu b'imisi iyo babona ibintu bitangiye kuryoha niho babyicira bato uyo mbona cyangwa umutera inda none ndamutera inda ubu bafunze muzoca muza kunto oya ariko bavuze umutera inda muri film ushaka umutera inda mu buzima busanzwe cyera cyane nkikira ayite cyera cyane nkikira muri ayite turari biri kuri kamera bafana bene da ari muri report uri kuri kamera kirezi wazorenga itegeko babashiki n'abasaza tubarindire oya tubitse niko natubarinde wewe wafashe ntangurire kuri nagira ngo ikibazo kimwe gihari kuko utaherenga nahereye kuri shenge turakwemeye basi kandi mufatana nagi aho mufata hose twe tuba turi kumwe tuza kubakurikirana kirezi bebe kirezi mu buzima busanzwe watubwira amazina yawe usanze abantu bakunze nka kirezi ariko urafise amazina yawe assalamu alaikum yesu ashimwe yesu akuzwe haleluya oh my god oh la la arifashije okay mama Vivael no kuvuga uri umumama abantu bariko bateranye rero kirezi babanza yego bavyumva ariko muri filime turabasheri rero abantu mwifuza ko dukundana bya nyabyo ni kuri guys turabavandimwe wamukunda abantu murabyitiraye nibyo muri filime ntibavyegereze umutima yes mbega hajya ufise abagabo bangahe ku bana bangahe abagabo bangahe ku bana yitwa mama Vivael afite umwana umwe yitwa Vivael ku bagabo bangahe basi Jesus ku bagabo bangahe umwana umwe none nta kuntu wari usanga ngo uyu mwana ngo urabona adufata rwa misago ngasabona tonto wewe nyabenda nakubwira ikintu kimwe musika umwana na nyina mugabo nibyo hada akantu ugeze gusoma barambwira ati uzoba utangira so y'ikiro kimwe c'ubunga ugashika kurya inyama ngo hamwe gushaka ngo abana ngo musi aho kantu bagabo muragaba oya hajewe umwana wanje afite pawulo umwe okay thank you so much kirezi reka mwe kuri kirezi gatoya aho kirezi mu buzima busanzwe filme usanze n'umunyeshuri ariko nahejije nize bwe gisata ubutunzi bijyanye no kuba okay right abapusha mama Vivael kirezi
arahejeje ishuri mu gisata cy'ubutunzi abo bose nshaka kumwegereza kugira ngo akurikirane ubutunzi bwanyu no mwizigirwa ego so ikindi uramenye ngo niki uri kurandabira ko maza nta jaruzi mubona mu maso aya mazi ameze neza mama biva mufashe kumubaza ibindi bibazo abantu batamuzi turashaka ko tugera tumubiretse tumukura agashambara bijya bintu mwari muzi muri filime tumubabwire mu buzima busanzwe ndakoze mu mabiva rero ukunda kugiki mu busanzwe ndabivuga murabimbuye nituva ngaha ndabikubona ndavuga ifiriti y'inyama ifiriti y'inyama hajya mbe so arabaga ukunda kurya ifiriti n'inyama iyo bishyitse ugashavu urabishika ngo ugashavu ikihe kintu kikunezereza cyangwa ikihe kintu kikugarura muri umwana wanje cyangwa ishimwe oya umwana wanje ndasenga umwana kuruhande ndatuje byara ni byiza umugisha bigenda umugisha musubiro rero nta mpamvu yego kidasubirayo itike nzoye kurihira okay alright sawa kindi washa nirakibuka mazi fatira mikrofone urashobora kumumbariza amazi ibibazo wumva umubaza kugira ngo tumenye Mada tuzi filime nkusi yitwa Mada bashaka kumenya igire abakunzi biwe abakunzi benshi bamubona bamuvuga Mada bashaka kumenya agatanguye abana musitari basigaye bamumagara n'abana bashaka kumenya amazina yiwe bwite aho bimaze niyo bantu maza nk'ufu umamagara ari benshi niyishure nanjye nishyura amagambo y'ibyo birashika mu ishuri basi sakinga namuhira bishabyashi nkwereka ikibazo kimwe rero sasa uzi impamvu yatumye avuga iryo zina basi atumye aciye muri sisiteme atiwe mpamagaye maza ntufuha kubera bakunzi ba filime nkusi babazi neza ko murovingana murovana muri filime jese mwacamenya izina ryiwe bwite ryo mu buzima busanzwe umva tugeza gufuha bavuze maza bashugwe burya shugwe none cisho mudafise muhira wumva shugwe abafana ntibabitwemera ariko tuyibandanye mwambajije mu buzima busanzwe nyine bitwa mu buzima busanzwe je nitwa Tunani Tutu boy from Giterane benshi kwiye bazi Tutu boy from Kiyayi abandi umugabo abambona rero Urubatsi. je ndubatsi kumbe umwana umwe umwe rero ba filime nkusi kirezi n'amazi mu buzima busanzwe ko twifitiye ingo zacu rero muzoze muraduhanura musuka mu buzima busanzwe bwose kubijyana aya komantere reka n'abashe bacu barazira usanga ngo rero sinzi ko ari ikindi kibazo ngomba atagiye okay mubazi umuse ufite amajambo menshi yo kubaza mademoiselle oya uretse ahubwo rero reka tuje kuri gaga kuko turavuga what is going on wabaye iki ariko ndabumviriza urasumbiritse cyangwa watinye yuko papa du umura ntangorane
Mamadou ahantu ari Mamadou muri Busi Dagadu bamutereye kwinda haca havuka Caga uwo muzi usanga Mamadou ni papa wa Caga ni se wamureze reka ndabasukura neza ko batazi Dagadu muze murabe hashaka cyangwa ariko arabaza mama wiwe ingene yavutse mama yaje ariko amusigurira ngene yavutse ujya muntu bafashe ku nguvu akaguma yicaye yabaye nk'ikidebire bamufashe ku nguvu nyine yabaye nk'ikidebire ujya niwe yitwa Dagadu akundana na Dagadu reka twihute mbabarira ubwire se yakuryoheye muri Busi uvuge cyane ndagusabye se niwe uba warakiye kuryohera zose zarakuryoheye mugabo ari umunyarusaku kweri muri Busi asaza sigubeze kandi guje umwana mbonye byasanga bakundane na Gahanga nibo bamenye amakuru y'umwami urabona kiretse uyu mushiki wacamitse uracamuye yavuze mvuze navuga ibiri bavuga ibiri kandi ko ndababona nera kwazi uvuze ngo ndahira ko bavuga ibiri ndahira ati rero ko navuga ibiri gati no kuri je navuga ibiri cyangwa walahi ego muri filime navuga ibiri cyavuga ndakisi avuga ibintu director akubwiye okay nuye mukinyi turi ku musozo wa filime Busi nimba bizogenda kuko turiko turabipanga dutangura ibindi bikorwa bishasha muri filime Busi nakaye gasha kabaye mutazokwibagira udusha twinshi bashobanira rero kuri jewe agasha kabiri akinzoka nikantu ntavyo nabonye ibyo inzoka ya Joe udahari okay kandi gasha ka kabiri okay hari abantu bibaza ngo turafise imodoka ngo tugera mu modoka umusitogera imodoka ngo nuko umuntu yagenda cyane gusonza abantu wewe nyine oya tutabesha ndashaka umbye ngo niyo mpamvu wakwiye ego okay je kanamvugire atinye ko wavuna mukubita ntabwo bafise vuba mvugisha ukuri urumva sina mukaga okay kubera ko watinye kuja ku moto yawe twari moto nabi kindi na Musi umunsi wa nyuma arasi kuja ku moto yanje twari moto nabi ibyo munsi dutaye hasi rero je nabonye akagoro karaho nakarenganye ariko uyu mwana muto yarasigaye so reka nuhe mukinyi yagutwengeje utazokwibagira muri filime Busi ari funny atwenza base ya Gahanga nawe manza nawe abandi nibasekeje muri make Gahanga ahantu uri umenye n'ukuri ngo urasamye urasekeje yasame cyane okay reka tugaruke kuri musirikare ndazi nitwe twamuhaye reka je umusirikare nitwegeza ntazi na fisi okay nige kintu cyakuryoheye muri filime Busi iminsi yose tumaze tugira hafi umwaka amezi menshi tuko turashota okay ikintu je cyandiwe muri Busi nuko mu gihe naba ndi stendi mpagaze namvaye ko ndiko nkina mu gihe ama script ati vuga iki cyakora iki narumva nyene ko bindi mu byo ukina kandi nkambona ibintu turiko dukora kuri tele kandi ntubyanyavyo kandi bifise intumbero bifise nico bizotanga mu buzima guys ku baraba filime ya Busi ni cyumviro
cavuye kure kandi icyumviro ca hafi wanashaka mugabo byibuza kuri tera aho twari turi nanje ubwanje niko ndakina numva ndyohewe cyane mu mutima kandi nkaraba nabo turi kumwe babikorana ishaka bari swaga aho bahagaze bagaranye narayibonye cyane cyane ndagano ndagano baby hakaba maza byibuze uravye ukuntu twagenda nuko twakina nuko twagarara urabona ati abana bazi icyo bakora tugashimira na manager wacu utwita amigo yakwaduha ivyumviro bizima natwe turamushimira cyane nicyo kintu cyabashe kuryohera bivanye n'ibikorwa twakora ukuntu byaduteza imbere kandi bikatwungura no mu buzima busanzwe okay mutarambaza ndazi mwese muraza kunkuranira ko reka mbanze mvuge ikintu yes kirezi ni filme ya mbere boneke mbega kwateganya mukakamuzini ukamumu actrice ukabifata nk'umwuga akazi canke birarangiye nyine basi bye 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 ngona canke bakwite mu yindi shusho shasha you are ready icyo kibazo yenda cyo mbaza ndagana are you ready cyangwa wavuga ati reka ngerageze ndabe ko byokunda cyangwa hari izindi project bakwitege mu zindi filime nyinshi urakomeje ndabyishimiye cyane right wese filime ya mbere nawe si filime ya mbere tutuboye twakeneye muri filime Fallen Promise abatarayira bakujya kuyiraba karibu mbatsi mwakoze ikibazo kimwe mu mbatsi ndazi mwaka turavye kuva kera wabajije hariya mbe yavuze ngo njariya mu buzima busanzwe mwumvise ibyo akora n'ibyo akunda je ni mwabimbagije shana mbaze ndagano shana mwibarize murana kana kademu keza je nari kubyibara mbe hajya ni kana kademu cana gakumi hajya n'agakumi keza nawe ntiwatubwira izina ryawe okay ndagano mu buzima busanzwe witwa bande mukora iki mufise abana bangahe n'abagabo bangahe abana bangahe ku bagabo bangahe okay ubuzima busanzwe nitwa Joy Arakaza abasanzwe ndi umunyeshure ariko amashuri arahetse nta mwana afise ndacyari single Henry Lowe umeze neza tukaba tubabwiye yuko amajwi atameze neza kubera ikibazo cy'imvura nari ndase ariko reka tugaruke mu kiganiro aracari Gitari King Christopher turi kumwe na Maza Tumaini Tutuboy turi kumwe na Jadi ya Kirezi turi kumwe na Ndagano Jori turi kumwe n'umusirikare turi kumwe na Mr. Brown yeah Brown twari tugeze kwa Brown agomba tubwira ikintu akunda atubwira amazina yiwe yahejeje na Juri yavuze amazina yiwe byanigeze ko je bambatse twese ndibaza yatubagije Gitare cakunda abakobwa muri filime cyane nitwe tudushiye ko tumubaza ndibaza ntangure cyane Kirezi baby wanje tangure reka mbere ko Kirezi baby Kirezi tangure umubaza nigabure mu manzu mumere mikro King Christopher umeze neza ukuri ndameze neza Gitari imvura iragwa hano turi kumva nuko ku mazina yagiye bari bivuze muri filime bakunzi nka Gitari mwami naho utari umwanditsi wa filime nashaka kubaze muri filime nihe kigwa wakuyemo cyo kwigisha n'abandi mu baragiye filime nihe kigwa wakuyemo nihe somo wowe ryagufashije so ikigo noba narakuyemo afite bavuga ko nari mu bateri principal ikigo hanini cyane gishingiye kuri jewe
natwe turabona ko basi ibyigwa byigisha abantu benshi urabona ko umwami arafise ibintu yari yasezeranyije yari yanyemerewe hanyuma mu nyuma aza kubihindura bivanye muri iby'ubuhanuzi uvuga dusabe maza mu mafinati icya mbere cyose ntitugasezeranye umuntu tutari bushitse niba usezeranye uwo muntu ikintu make sure ko icyo kintu uraza uzokishitse ikindi kandi nanjye narashatse kwihutisha ibintu ikigwa narashatse kwihutisha ibintu ndabona ko byase muri iyi nzira reka ncana niko gusanga nagize gute nateye inda abantu benshi kandi gusa nyine kijya gihe ibintu byo gutera inda ntabyo nzi ibyo sinzi byaragushikiye ntabyo nzi kweri nyine narashidutse nanjye reka mbonye muri ibyo episode nateye hajya rero ngiye gutera inda ntabyo nari nzi ariko ni byiza kugenda buke buke nicyo kintu kugenda buke buke ibintu byawe bikaza bitari ibyawe ya ikindi kibazo ndashaka kubaze urubatse mu buzima busanzwe cyane umusore ariko njyewe sinubatse ariko ndumva wabana ariko sinubatse ndi umupapa adafite umugore narubatseho ndakunda abantu benshi barabizi abandi ntabyo bazi narigeze kuba cyangwa umugariso pe ni papa jeune twaratandukanye kubw'impamvu nyine sinkunda kubyinjira muri nta kibazo hama muri filime nkusi tubwira ibintu biba byakugoye mu gukina si mu gukina ariko basi muri rusange ibintu biba byakugoye cyangwa se byakuryoheye muri irya filime tubwira nta kintu cyangoye naba ngiye kubesha nta kintu cyangoye kubera ko iyi filime ni filime twakinnye twabanje kwicara tugatika amabaya nzu niyo mpamvu no mu mvura mu mbeho wasanga turimo tubabwira ati ambara ino sayi tugende urumva iyi ni filime nakunze rwose twese twakunze gushize ku mutima rero nta kintu na kimwe cyangoye anyway turashimye kandi umwanditsi wajyanze filime nkusi yayanditse neza twamushimiye cyane muri rusange abajeni twese twakinnye turi muri modi nziza naho imvura yari kiragwa naho imvura ikiragwa ariko umugezi kwitoga twakinnye mu mvura murege bantaharije iki twakinnye turi muri modi nziza kandi cyane turashimye umwanditsi yanditse filime nkusi twamushimye cyane adutegura ibintu byiza tuzabikora neza kandi turishimye jewe ukiri gushimira uwanditse filime nanjye ndamushimiye cyane urabona yuko habayemo imbeho nyinshi kijya gihe mugabo araryoha icyayi maza ninda oyo yumviriza ariko ndashimira direkita wacu kuko urabona nyine twangana twarajya tugahaga mu n'indya zigasigara turamushimiye cyane ndamukomeye amashyi yubahwe rero ndumva n'ibyo nari kukubaza bajije okay mumpere mikro reka rero abandi babibaze nta bindi jene ndashaka kubaza uwo bitwa Gitare mbega wotubwira nk'ikintu nk'iseni muzima yakunejeje muri iryo filime nakinyemo wakinyemo uvuga ati basa ungeze kwikira naranezewe cyane ndiho ndasamba babita gute uri kurakababa didisha munyana munyana kujya kurunda
yaje banza ariko arabamagara bakwe ntasohotse nanje nitwe urimo gusambana ukivuye maho gapeti yo gusambana gapeti yakugiyemo muri utu twose agapariti gusambana nabo mu party ayo ntayo nabonye hamwe muduga muri parafo mukongera mukamanuka ayo ntayo nabonye so guys karakanya keza ko kubibwira no kubireka mwatumye amazina nkuko muzosanzwe mwitwa Tuyisenge Jean-Marie aka Mr Brown R Negrido nkuko rero mutubona je nandi umusore sinubatse ego ndi papa zero bisigure pancarte yanje irahagaze nkuko twatanguye duramukanya mu kiganiro turashaka guhura atanga ikiganiro akadusezera big up reka sabe dutujyana turagize ikiganiro sivyo Jolly nta kibazo utabajije kugira ngo nsezere abakuru bacu nta kibazo wumva ushaka kumva so guys turabashimiye cyane gose reka nanjye sinogera ntashimiye CEO Amigo Amicaga ari kuri kamera namugoye n'ijene kuba ndi hajya ariko Imana irenze kuba yemeye inshallah rero ni umunyacubahiro niwe boss wacu biragoye rero ko wabona umubosi yicisha bugufi nk'Amigo ndabesha oya nishima n'ubishima narabenda hana sana abantu mwibaza ko Amigo ari umubosi nukuri n'umubosi turabyemera kuko niba bitunze tungishije twese tujya twebwe abana cayi zikagira kupe nta mupfutsi ni bosi ya Amigo thank you so much mubandanye mukurikirana ibikorwa bikorerwa muri Sky Media mubandanye mukurikira ibikorwa byacu guys nimwe bagiye kugira subscribe kuri iyi channel yitwa Sky Media Burundi Amigo Amin cyane filime aho ducisha filime muzi bayitwa Amigo Amin cyane bose mugire subscribe turabasabye mugamuko bless thank you